Aba ediba yembo Nkommo so mo fanche me some mo nim se gigima ene ye kata echiri nti na say special show bi na ye de kaba ba nya mo enhwa mo nyina se mo koso a ehwe multimedia platforms ni nyina mo nim say 25 years there yabrem ena ye sanso nim ne ye medam ase pa se mo nya saboche no ene wo dosronko ede ama me ene me guest nso mo nene it was such a asemu answer na me me guess me sweet sister say musumenya me ho aboche danwada ebnada asema ne ye ka ene say yesi in makra den ene ye je ban relationships I den na ye je ansa ne be bon komo no ene ye part 2 and wo ye bibia on say first no DVD part 1 and 2 ene ye part 2 na ye mon komo so die womu so ya sene sabo ye chidom ama ye tumi de program ibre or fel so ye Suzy Herbal Center ka Suzy Herbal Center womu se Ghana ma ene merima nyina edam wase ebusia fo mon koso na monto Suzy Herbal product e fa ma me wate na moto a yadam so menyeska na metumi aba na ma be kasa se de be ya so be den wodi be sia de abɔ bra ye mon Nkommo so nie nene takum me ka takum so ka unye easy takum aha nende cheni ne wasisemu cause city good omuna boamia city good for into ti won okay ona mami good but oba no abre me bi mate nyame show enti amatakum ewa ha amatakum na wobeka ya da no ada wo ka se emema ni bi kura timi ko wia be sheet obi okọ a wo sha ko timi wia be sheet di kofie amaka me da kura na ewo mitim ti enu de mesua kakra what ya say ena afemi ni ababa akọ amindi ni ho agro me ha no efia papa bi efia ni ma wakọ aba mi ami me efia 8:30 na yansa na efia fa cheme wate Martin na say me be go live ntino leave ni nya abote na sa na e ko live o sa me ma exit nya abote na man sama adwun sister senior house mistress nya abote no ntim pacho leave ni nya abote me say Christmas be ban tia ka say e be ko live na nya abote me no wa na e ko na fe na na man sroma nana yende de ase waka wanu pinky den sem ne be dos me ma kwa ba di ba ye Mo Nkommo so okay and that's why a guy me da se wate mama ke na mama ti wig yo se obi anya bi da o mo hwe me mama ke mo ya me de number be mam me da why I do pese ogu me ni masu ni nditi na se enti abusiafo se sia na uchi ni ina ye wo live e wo Adom 106.3 FM Facebook enti mpacho se wo ko Facebook na ko search Adom 106.3 a wo be hu se mba ye go akosua nam kwan so ba na akosua ba na mbu hono obi boni ko mu ka no boni na ase ka wo de oba mu be hu ne meka no menka sawo okay enti no me social media guy your friend J Cole ani nyame hwa no we mema na dabraka okay Matthias say nyame hwa J Cole say wo ma program yi koso wono ne twa ye na yetumi de to ye Facebook page Dr. Shine producer 1 Shine pa mi wo na Shine be gina afi de mi refi bibia o se ti made na Shine me producer 1 thank you so much and there no nti ebusiafo enne ye Nkommo aye bo ene say Emma o dem pa ene ye hwehwe e wo relationship mo last week ye kan bebre nti ye bebobo so enne last week mama ye hu say efiase wono de oyo ba care de woman ne care kwa na care ni $1 million wo be fa care age $1 million ana efia wo be sasa wadwen sisi ana means sama adwen na say nipa no care as $1 million no sabeka okay fine wo gin say wonim de ya de Matthias enti no takum so kire say mbem onu so no wagadre nyama no wonim neni so so say bema o ye na adwen say o ye wagadre de no de won pe no e wona brabom sanso na nsroma say enwom to nwoma na oyoki enti mpacho se yakaka ne ho asem ye ndu cheating ye won niema bebre ewo mu enti mpacho ende ye bebobo so se de be ye nya time na ye bie phone lines that last week e mema ne free pa minim so ewo wo mu enti enne ye hwe
I Timpa Show me kai mu bio ya wa live there in Facebook page Adom 106.3 FM. Kohone kwhye yo na wa hu takuma wo de sanitizer fa ne nsa ho hu chains egugu ni komu na me sister Nshoma so aka na no pinky na efia papa bi so de ne natural hair egusu na me so meti he me hair no e falopi eno amia na meti he enti no ebusuafo ye Bo Nkommo efia papa bi me sha ase e de efiro so last week o kan ke ene part 2 of ede na ma ye hwehwe e wo mema ho enti wo efia after care no then bio e na wo be hwehwe wo be ma ho. Yo, with it, I mean, it's here for na your monitor because time in yako, you know. Last week, you can't care, and then you can never be brave because a mad in your channel, you can say, you hear love, you hear attention, you hear care, you hear sex, you hear money, you hear trust, you hear respect, pampering, nina eka home. Na, and yeah, na edimu biomi attention. Na attention so hu hia papa our relationship mo say enipa na wona na wo ho no say o ma wo attention a enti say no last week ka care enti me call attention okay enti attention no enipa ye ka attention a obi tie etwe eye den attention so obi ka say attention a na che say enipa no e de na adwen nyina amaw wo de na adwen nyina amaw especially say ba ne say relationship ni mu a wode na adwen nyina ma wo na wodwen wo ho na wo haw ye ne haw na wo dadwen eye ne ono so dadwen what you say and only attention no nipa no one man we relationship ni mu because nipa ne ma wo attention say uni good mood mu wo say uni good mood mu say nipa ne ma wo attention uni good mood mu onim the difference between enemy ni good mood mu or china me ni good mood I just wo explain ya chere no eno akwara me ni madam fo bi kasa wo phone so ono ahwese ne ame tonation eti I was if ya as ene woni good mood mu just say ono kro nya me bibia or just a friend but one mama sa attention to the stand say even if I'm not in a good mood otimi I realize say me ni good mood mu wow but so one man nipa attention every time bia nipa needs to explain ono ne ho akere o e bia ene say o kira say you know esa na ye long as a me hu na menche no enti efia say woni be mate na for example oye ejuma me dem fa say okunu ye pilot onka amen amen and madam fi bia some kind of if you me share pilot na so me share mienu kan so be share bi okunu ye pilot so nim the way o ejuma ne esitie woni time enya so won no but ene no nam Afghanistan ochina no nam US ade che nam UK oba for baby at say ne ade but enka attention anka wo hia wo be ma ho no enye no no wo de be ma neso na enye ne fault because we need to say or your pilot and obe pay wo pene ye and also be ware no it is sometimes we need to say this is the kind of job me kunu eye and am pene se me ne betena inti ne wo nya attention na eno so your problem ana yo tima wakasa pilot me hu ye mo fly back one I just say mo fly there is time and I can say nipa require journalist because ye ni adaje back say kaka election time ye na no bi adebi election den kofo be lose your relationship especially journalists oh yes and nipa ne pilot ebi okra a week no fly enti pilot no more time pa e hu so mo na wie mu no mo koba no more time pa enti pilot require the fan to nche ye nya bi kura no kra ye pe ye pese ye kra edwuma ya ewo mu enti no se nipa no say oye busy person ye fan to nche say oye pilot no se nipa ne a very busy person in life na se wo say wo nya time ma okra mpo at least se nipa ne nya one day ma no surprise wa eno kra mpo no e ma wo kai abribia no se oni wo nchen a wo kai say and kasumesi wa ha and ka say no be ya mami o like the reflection itself no Emma you wouldn't want to cheat on that person because when him say if the person have time for you I say no be ya ma e bi mo nim surprises but surprises also a part of a relationship friend is a growth a part of relationship growth so nipa more attention when him say se menya attention ma wo a woti medwuma na say but obi o ha no yi nani kra
or no more attention. And 2 nisika chronim so unisika. That's what be one no busana say. Now, hey, many be won't send me beside it also crown no crown. It's not good. So, never matter not saying nisika. Or more attention, obey whom we need, obey whom wants, and obey whom was situation at a particular point in life. But more attention on who we okay. Say even at all class, who a busy person now, who do fear you make crown pa. Your favorite movie be most me download dinner to one more share, and no crowd what me the Kyle. Oh. So we are pilots. So pilot, yes, me say any other pilot. We are pilot a trip about could be there. When they partner, we pick a trip about could be. And it's allowed in piloting. You know, you have time and more trip it. And also so ewo. When you na baby or home, we omo na Nigeria simo dwuma nyina boso. And no kwaka se ya, when we say me time, and I'll pay my attention. Relationship boy a full-time job. I'm not for the part time. For the part time, we'll be for the full time. Now watch it because relationship work we know. And you're there for the part time. You might you're a part time job by you. Anyway, a full time job by you. It is why you almost have a call into relationship. Making sure say you go by all this thing. You care, you love, you pamper. If any say you have time for sex, and you have a you have to do it. And attention, you know, secure sanema when na. But if my almost don't venture into serious business like relationship because it's a full-time job. I see. Into relationship, your full-time job. Full-time job. Or find a part-time. Well, you're not so you're lazy. We are lazy. Want me in a relationship? Don't go into a relationship because it entails a lot. Wow. Yes. Or find a part-time. Or be find a full-time. I see. Now, for you, not be part-time. They be change lesson. Change lesson. Part-time. Matthias. You might your full-time job and your part-time job. Hey. That is how relationship is. If yes. Takum. Yeah. What do you mean, Yajin? What am I into? Mouse today. Kasa. Who could you have pilot? Because Afghanistan, Oko. Who was on for Uncle Enko Tunkum? Oh, damn. Baby with a member. Well, and my baby, attention, Brosso, I say one more TNT. Oh, Bama be on a crumped mother. It is all kinds of attention, once or so that. What did our body move when no wolf food in our body? Kind of attention. Yeah, kind of relationship. That is not where you are going. Me, my be lazy man. That kind of attention. I am finding a friend say busy person or no, I was on your time for ne partner in a relationship. Maybe if you're out there, maybe ama near what can I say? Would ya woni afia anya adwene inti no wo pese den na pese yes say na pese me de o kan ya me nya adwene kakra ne say se wa se wonim se ukunu pilot no wonim se o ye busy kakra na pilot bi no ye busy o it me e nya excuse wonim because baby wa if you dey baby wa kokra dana onuru oba ko ye transit o baby the next day anto na wa konti wo sian ba na eno so kambo man na akwa 4 days no enti se wukru no kwagina baabi na so otimi frɛ wo phone so o kɔ na bi so wa ye na chi ya metimu se wa ma attention ni nyina aka ho ese ne se wa hu nanimu a na de asede no wa ye because asede aka ne se bi ono ebe enti no if am on that note now person o che say long distance relationships we enyana because they fear if you're between a long distance relationship. Yes, me because the real okay no. Me person me divert and no say me mama producer my another day. Yes, near the can wasem. Relationship has always been a long distance relationship. Okay. And I'm okay. Attention, no. What sending message, even sending a sweet message as part of giving attention. Making a call is part of giving the person attention. But crack say where you were Nina and Matthias but so can say ebia or a pilot and ontimi nya time na I was say at least or cry one day that was our own qua. Yeah, ukunu no one in it. A woman say a train your boyfriend wouldn't ni 3 months seminar. But me there. What's a minimum Neduma and as a minister of journalist there, they be away busy. Say, oh, mammy calls and I say, ebia messages near the day. Not say, or
kakra so di hwefi no de ahwe na wa frame ebuza me say e bia ma ho te say I think say the as a nipa ya na oyi because they won grofo bi kwa wa it's part of it a step it depend obi an adwuma wo ye say nipa ya very busy person na text message it's okay. Phone call is okay. Any part of busy pastor there is one day there is one day we are obey free. Yes. Well, Bema bi wadwuma wo ye no. Onya time. And also especially bibi to say obi o ye lawyer. Ebi call office and some egu so ni ade busy. Minim say lawyer bi by this time to office. They make what I say. And this but obey say any text message and ne partner ne hu say this is what is going on. You cross if you na pa call ye or tell. So you be big man wa. And there wo be hu say okay about you. But kura ne de anyemo na say koye say wonim say o partner ye busy. Na wo ebia wo wapon ntem a wakofie. Na kakra bia wafre, kakra bia wafre so eya na so kura wo ye ye. So enti no attention no me de say me hu type of adwuma me kunu ye. Na say attention na ma bibiri kura na me de manya hu adwuma wo ye say akwa ye lawyer anasa akwa ye say adwuma no ye busy no na ama mpacho bema say wo pese wo date obi a aya wo hwe ne kind of adwuma ansa na pese me ama pese me hu no ne kind of adwuma o ye no influence wo e ma wo tumi ka say okay bra me de me mpo bi a e bi o ya na dwudwuma ana me mpo bi o ye pilot ana me mpo bi o ye teacher ni na me ye mistake awaka say obebo me mfo obi adwuma mpe no okay say upe obi a upeni di kan background na adwuma na ba say what I say so upe obi a peni di kan bands na adwuma ba nya adwuma hu so obi ye ntina minima bi a wo ma hie skafo bi onkuta adwuma tete but wo mo pe wo mo no ma mpe wodi obi a wo no kura nhye de ne hwiechi enti peni di kan ba odo no edi kan bands na adwuma na ba endi so odo no ba na wodo no enti na ya na teme kwawie se e wo senti ase e ba mumienu muntam because ewiase ade e ma obi ni obi edeti ade boa ye enti ase because oba na ye no se wonte ne ma se ba ene muntimi nuru ba bia ba mumienu mutem ho ase ene before so abetele je so oba no fitin ya na wate ase o ba ma no woni ya oba ya kire no ene be me na hu se wo se akwa mi tina se na me ne ne tina ena wo nso oba no woni ya oba ya kire no be me na hu se no get away there me fana wo me man pressure bia me kume ni ade se wa hu the wa woni na kasa ne oba bi wo de wo kasa ni ade enti ma ohun say yes be ma we betuma bo me because me nya sure say oba bia wo Ghana ha ope be ma te say wo me ni bra bi o ne ne yire kasa kro tinka he we am bo so e wo fun so o there you America tinka tene say we am bo wa oh man no then this was and this was young credit me fancy any so but the way bra na kuma tie no obi o US to me friend we am makata tan kan say me bo wa so e wo fun no so o enti so ko sha be ma bi o ti say wo by pressure abehye wuchim wo betumi enti me de me hu ni say odon wo ho na ntiase wo ho a e ya na efe sometimes utum hu obi wo mu mie ni nyina niska but the wa wo mu eye wo mu ne ma no wo say utu na ko adrose a ebianka minyani seya ka me pekura sene sika manya ya totoka anase yi ama mi se wahu ade bi wo ma ye ho ye ni bere pa se obi eni ni kunu aye baako enso eyente ase na de bae edimi mi hu ni se wo partner no te wase na wo so te na se enya dia be create problem bia banta janko ye gba se mumienu we nyini yonku ni kakra wo ye pilot wo ka so wo Sudan obeka so wo boa wo nkre he ya e na wo hyeho e na wo do wo Sudan cheme ba mami ma nana ma de ase won kasa nana ma me ba mama nana ma so fa ne de mbra na what am sorry me go baby e fia ni ama ma so me go baby am te wo me mo attention e no so be dey didi dabi o woni me ba o de e fia I'm a point na kwakoye shallow kind of points. Wow. But that is not what we are looking up to. Then you looking up to. You're looking up to some level of attention that you need. Emma, come what me, we need attention in relationship. If you are mean chawano, it varies from if you are meba relationship in which you are and the business model in which you're spouse. Meba. And it goes a lot. Either or no say 1 month or if you are meba
ama ensoma nana mansoma efia ne ama akabi me pese wo so che me attention efia shallow ababi de na me so me ntu asesa ko deep attention de man ye attention ye here bi pa na ye ka attention a me ma ni bi wo ho a they choose omdanfofo yeah over girlfriends and I say be yere no ni nyina ka attention na ye ka no ebia woni wodofo bi ti baby na say woni o girl bi wo fi na ebia edu time say ebia wapon adwuma ba ese mu ndi mu ho nkomo bi na ebia ya wafrɛ wa na kwame afrɛ so ye hia wo join to ye hia wo ebia na oba no kra so ni adamfo oni obia oyobia opedem hye obi te say me say ye tete me dem hye nte bi o epiepie no eni ni pani se ko hye ni pa bi say na se wan mame say attention wo dan fofo say yen hia wa ha enne yen hia wa ha kan hu say wo ko no wo pie na wo jam ya hye dem na be ma bi foforo bi so no mame say attention na me hia because obeja me ho akotena wo dan fofo nchen na adeka ba ko a eya ya kese pa ne mema na mu choose football over relationship. Share yen ka asema mo hwebo. Yen ka asema mo hwebo. Ebi pebo pa. But yen ka asema mo hwebo. Mo ma ya attention kakra. Debi akwhwebo. It is a one day when attention. Na oni obey ebia odon yen kwotena bibi kakra na yen pe emote na so obolo bi no. Wunde woni sika. Yen kwoto so obolo na yeden. 81 day wo swapi ball no na oni obey betena si edi na brabo mu nkomo a see se wanya attention ama wo nipa obey den ehu situation bi a wo ko obey den ehu se ebia samre obey or problem say samre ebia excuse me to say month bi say na say yi da bi say obebu ne nsa e mema ni bebre ho omunim sa ne ma no attention mo calculate wo enti attention obi your hand ne friends then football afa crash phone crash ye number 1 headache one mami mbusa asem ye call bi wedding na your friends your secondary school mates your call wedding no I say enya once I wedding there normally reception na we get to talk about ABR school near there. Can you believe say even bride no ye who time cry bride no any group ne besin court na ase oh like very serious na me ra ho ye need say upon wedding no because obi ekusa yet round table ye nya time po ankasa oh ye wo school no say what ba wedding no mu social media just say picture no be post ni kra hu hia ne chain wedding na wedding nti a waba no me na waba me wedding we twa picture dey go to social media hwe me kakra mpo ansa na but ne likes ni comments ni hu hia everybody was on the phone na me very sad nti imagine say me link about relationship say woni o boyfriend obi o kwosra ne boy pe ojuwa respectfully now we do because we do mo phone so no the problem beba because takum say we do mo phone but because say bra and adenti and we do phone but no and one say me the phone not to her e bia me dey to silent because baby me respect you enya ha na me be pick calls sister bi be say look private on phone no dey to enti me patch your phone abemi na number 1 distraction Pacho phone essay we pa but there's a way research about attention in relationship it tells you say only ne wo ho at least you should try and put your phone off the two of you won't try someone put your phone off now want to discuss what what beboa relationship no enti ene de na okay there's all kind of phone on so nyobi phone on so kura obi kura wo ekuta no onimu ekutaro kwa so woni mo na bia person cha obibi wo ho ani nyina ya attention na wo ma ba ya ka phone ho asemi ya ka say sawa we say relationship e mema ni bo so mo so mo introduce mo nipa no ko phone because me ameti he e bia me ni adamfo e mema no muntie yie pa me mpa adamfo se de bia me hyedem na de bia akohia kwa me wa abonten ana say upieja me kohwe boy na bia me smete dem aye board me nya obia ne nkasa ma hwe TV na phone ya what will I do me fa phone no it means when your woman get addicted to their phone yen kan hu say e bi wo ho so yen mema kro ya na ye ko ba bi wo ha akohia no na onim phone but one man attention no ono so feel say unze me na me come cho attention bi wo ho a e ma emotional trauma metina dem ma me rebe ho metina dem adwen fi beba metim akobo adwaman koye say na say me pese me ya what will I do na me phone na me ho na I tisia no last week you cared this week more attention you see too much of everything bad bibi dodo bebre no
intimi busa say also pay attention na only your boyfriend wo ho o ma all the attention o maska onye ejuma so until no example ote won chain 247 baby mete won chain me pese obeko baby ye nyina ye te dem ye be no musuo e de ada patcho that kind of attention just obobo it's not that kind of attention just obobo nkusi wa na mami onu se tete na ye kase fa mbo eno tete eno go jira kase fa ye be hwa sumi that attention be na wo Evia try I'ma say ajo ka be nkusi o ajo ka be nkusi na mo we mo fun so ya o to pa attention fia dem ye mo ama ni efia try you efia dance yakọ meminda o ye efia dance yakọ meminda mo ha adwen maybe kind of attention na make kana ama person this attention bad down or they bad down to some level na ha me because my attention na me kana yes some class of attention attention e classless na ye de he eno na America no de o se mo nka benku nsi wo no mo tifia mo nko ba bia so o mo attention do ye kraman we are kraman no ba me wen it's the class no eno ye de he no ebi ne se wo kofa pilot example yi ba yi na me che the pilot for mutie mi so me che mo pilot example ya wa me hey mi na mi ni pilot example ama yo che mo Mr. Wo Madam be a pilot yeah na je kwa wadi akwasha ayi ho ye men ho ba bi kra so da kwasha ngure mo onya de ona ba do na pege onya kwasha ye me wala kwasha ngure mbi ho kra onya de ma me kumio takum o se me oba mi TV show no so na yes re o se oba takum na nse mi chain no ebi yira yo se man ko fi entem ana me mai akwose se chain enti abamani abreke me tuna fi ma ti ba mi sakari nyina enti mi se fi ya kasa wo se obema mbi obema obi na dia ba yeah se mo ensuma on kasa kra o kasa kakra ensuma aha eti na we kasa attention one asema na ye eti se say no me level of attention no okay say no mama ye hunu mama ye me ba o mama ye hunu say attention and a care aside attention and care no me pacho say bema e cheat on you ofa wechi a what be che no ebe depend cheating wafa wechi a dey cheat your own degree man be harassing me man no make we cheat every cheating is cheating enta make us be gina how circumstances are man ba whether oba ne call you be man ne ba there was a cheating ana me boa there was a cheating see na nipa no whether we cheating as o cheat e man na pre ho ne do so ye nyina hye nipa ne hye wo kawa e race na yeku e battle na yeku why should I leave my man for go nti ebia dibia oye mame attention ya ke bi o mama attention o mama sika o mama good sex you know thank you what is here o mama de me pe bia na se kwakwo cheat a adenti na me fa nche no ebi kra na nya ne fault enti na me ka se ma ye ha adwen ene me case ye won say ye kan ma won say ma ye ha adwen papa ebi mo tata ma no me ma no too much na no ka me hye be ma bi kra na osu o so oba bia tata na mo oje ne ho enye ada by force enti me sre mo cheating ya ye kan wa say me say me do ma de nko ade a o ko cheating ba me san so age esa ne o ye ma me nti na say o ma me attention na o ma me sika na o ma me good sex dia eni a o ko cheating ba for was ko we na fa so be na me cheating ne de tema oh yeah timei cheating ne du ba bia emma no say de na instrument kan bebre ye na ye ma emema ne cheating e we so me ebi to me da ebi ato me what I say train ebi ato me we no go ever to me me say be ma no nko tu bob nko bob afun so nko ntimi ade say oba na mpam no e na ne bufu ye e na okofa girlfriend foforo because of say me so nko tu bob ai enko bob afun so nko na bufu enti ade say me say bathroom bob no em right into
onko tu eno was one kwana mtu mbufu ye achew asema meka achemia na mde me example enti okoye edi me bufu ye di be asem kitwa we yo enti edu ba bia se de na nso meka ye na e masa ade na ye den eba enti oba ye na me ma ne kwan oba ye me ma ne kwan no ena ono so ne bufu ye se what I say edi me che no na e was me de ye den eche no because me na me creative that's me de buy se what I say na me ma no bi nso wo wa wonu chiti na nkata hye ne seche baby ya hye no de bia wo chiti ne yire anaza ne girlfriend wanya no so enti won say na hye no but your question yes sir na wa ma oba no sunsum anaza wa ma be ma no sunsum eswate be ma ya na sometime ma ye dwen say ye nko ana yesu emema bebire su emema bebire utum say o ye be ma ogane nanso de bia na odi awreho woni mu isan say nka na adwen ne say nka oba we dem pesam ne ko nso oba nso onzo ne namsa ka no ko say na bese o be ma no hu na adwen te basa na ama wa ye basa so what I say enti bebire ye ema no ye ko so sa de no e de ba ma me ma no all kon wo mpe o de all kon ba bia wo kon wo mpe but wona wa create enti e wo so okọ na okoye na osan ba e na okoye so asan ba bebire so ko amoma o hie bebire ko amoma enti ye related to topic here ye can say DNA hwehwe e wo emema ho den pa na mba hwehwe wo relationship mo se care attention fine be ma cheat ya eye de aside that e den bio e na yes hwehwe wo sika ka ho ana sika ka ho ye kan respect ne nyina respect kan ho de na wo pampering ne nyina ka ho me patro it is be ma niska wontumi no oh ti ma ya catch wo say sika na nya say sika bottom ma wo because so who say obi a woni need o na nya say bottom makra masa can pain na be ma niska obi den so bi be do because ba be na be ma komade na okroma say e komode no say wa boni dwete na wo adwuma kra say ya that one is different yes ba bia me kaza wo moni dwete say wa na wo be ma e komade no so wo do say die nti na aso ndem kra no kono to question kra mpona wuti anya ya so betuma bu ani nti o hwe enti be ma de e was say we ready say bia no enti ama hwe oba wakasa bebre e den na wo pe me de be ma e was say wuti me hwe na me ka no nya so wu gina ba bi na me gina ba bi na do ani hwe mi o e was so ma miska me kan obi na no obi franya o kotra yi so peskeska dodo as the main case gana men kan de enti ama say wo be ma niska utumi mpe no kura sa de enye ye because e kon be de me say me okay e bia me ye yes e bia me okay adwuma me ye no me okay a na say me do be ma na e bia na adwuma sa na so niska kura bia metimi aboa no na kura sa kura na me so kura na me de betena ho e bi kura e tre bia ba mpese me bie bibia wi niska ma me mpabo a wi niska ma mo ya wi niska bibia wi ni bi but always no person empama agro de koso it is hard me nya time po me dey just want to say the truth because so boy because of onya sa ono na adwene no me nkofa bi on China se me no na etina I was so to me hwe me a me forget obi ti be because na am say enti ama wa kire me enti ama for example be ma wotumi hwe be ma ska ye uti a wona ma nso ohun ye de pa ama me ba be ma hwe wo ye bibia ma o enso ne hu nhada anyefe ahun fere de tema na me nkire o ehun fere du ba bia enkasa bebre me ade me hia free be ma se wo ye be ma na se asem wani kan de ba me se wanum ni nka na wo ho nye fa me okay aha it say it me ba se ne ho won kan no problem na so wo betumi ahwe ama wo betumi ahwe che na gu ko betumi ato ankre mama wo ade e fe na katema ma me nchechiro enwo ade e fe ne nka se be ma bi ho won kan na oba bi be pe no a na ka na wo de frɛ wo time no sa ka na otim na ofrɛ wo ba no a wo ba no kwatena ka na ka na heavy ba bi o kire so o te bia me ka o kire so oh mami me te cantonments o so te bubu ahyi wo ba bi enti wo be hwɛ sa nneema wei na wo apane so okay yeah metimi aboa no kwan bi so because me die me wiase am te sister ba ma wo de me nka se ba ma mpo ade e fa ne nka ewo nipa enuma na se na moto ehu
Wupa. Emma finish class what? Minim boy bi wo kuma se de chem. Me mo ni din. Onisika, but the wa we keeping who need it. Emma ko no honto. Ye won krofo bi nso om kutaska, but because of that thing, people are running away from them. It's me fan say, ama obi appearance, be ma bi ohun a wo say yes, this is a man. And so make only who. It's no. Ade efe. Even though yeah my tete kwa koto aduane bi kura dia. Ye duru hɔ a de wa oba no anase ya hyehyɛ aduane no. Etimi twe de kɔ. So what I say. Enti ade efe de ye nkoka say efe nso sei. Ebi kwa na nka untimi ne ntina but what ya the way parents sit anything obedi kan ko wuram bi na later kra enye but we di kan ko wuram enti wo ko wuram bi ebi nso akwa nso na eye ade ehu wo wiase be ma wo no na num kankan na oba be fe wa no be ma bia na wo bom bia wo di ne yes enye de nsa be ka wa ka kra so te na wo be na yes then say madam will be friend but say me then say asema makom say asem but oh give you makom bana moto na say me yende this all the no bam den ko washing bay ho e me machine bo na moto na me dey na me dey so what I say enti nkan dey me pe be ma metimi di meti ato okokoso na send bi amfiri wa moto me twam fa me hena no because the sent be twam say kim what me matenka no so es what dey na me send na metimi do wo me di me no and the neatness there, sir, we are bema you neat. No, mema baby ni kape ukroma ba neatness. They be a man person come home. Want to be a manisika. No, I call the only sika no akoda one and nije. What as a man can one more worry you make guess your mu kruma. Baby neatness and dear fear beka. On a nije one of them neatness dear. Hey, Ubena Bema ain't no. Massa. And there. Ain't no. I think say. Emma say maybe a phone line. Bema o ye neat. Inti se Bema ni ye neat. Oba e bi kura fi e bi nyi kapre. But neatness ni nti. Because one na mo a oto wanim. Pacho answer na be Then Bema number be. Kasa. Listen, Bema man ya kan de epenya sika sex ni ade nyina. Ba yen kan ho say Bema so say won show appreciation na. Etumi ma odo no esote. E bia o girl na say wonipa wakọ bebia kohu ade bi ato abrel. Otobre wa won show appreciation. What you say? Obu ho kra, you say otobodo kra, o say me dom pe brodo. O de bodo ibre we say ha. Na wo bodo no wenhia he. Wenhia he bodo de bi. And na ego for no nsoso no. Ego ni de Bema bia wo ego. Ebi. Bema bia wo ego. Omo ego issues. Onim sorry. Oh, okay. Ono wo hwe also open no onim class o. But when you the open so no one nanti afa no be kan class na wo share me na wonim class kwa me ya ansa na wo baaye no enti sa nyama no hu hia obi wo wa onim sorry but obeye ade bi amu hu say ono asem no kra woni no wonu ho you have to obi wo wa wo de na no and no tell say wonsua you have to learn and you say chinchina wonim say na ye ka sorry na so ka sorry time no wo da sex no aka and so also account and na me ka say ebi mo ho mo a omo feel say bia ye girls na say ye numa dia ye nka sorry me kwa makoto tampi ko bia be dada no no e say hu say system na ye wo mu no ye sua de it is a good wonim ka obesua ka want to be kra water o no ho and so de aka abre o oh efia ama na o ka say ama mema bebire totem bi go e bia no the command girl ba ko no reject and no sani prayer enti me circle back to appearance nyamuka any nya emotional things so be care so be ma attention so be boo so be appreciate you but how o looking no a physical yaka o de yaka a emotional side no enti yembra physical be ma wodi ni hu ni utimi say oba this is a gentleman say shirt a shirt perfume a perfume oniska o but obe make sure so di ni pia ye ka say amata kum guy ni nia amana ka say oba wan ka say so the way awajijira dem no wan ka say hu ne boyfriend na obe say yes be mani but me ke na bra oni koto enu so e makata so ne yeko ye kata so me boa efia tie ye say be ma no or you're gentle, na appearance you okay, when in can be a one in one. And no dear, and your problem. But so one can dia a problem. It's one in can one nisika dia obe manage, but one can Jessica as an accountant. Sana person catch you.
say it depends as say mean to me because me ba now me catch me say wono de nka won ho na wo ska eno bi obe find ways and means aboa man kana ko se ska na wo kana mu edudia obu anka no ko ya wo ko no efia mo amotro mo na ti asema make agwa na me minim be me bia na pinka ko ye waja ge no minim be me bia no tadi ge so ya me ushia na bodwu to say sa wo tire ne say ya treme no ohun treme no oyi on the kwa abodwen Friday binum ze so omanya dro bia o de ye e ma na nice na motrom no na obi ko ye wo bi enam sa wo kire ni nti enam sa wo kire no se dey si shevi ya bodwe se ma na ye kama no wo wie ye no umu no nti o de be kwa abonte enye no ka ayi bema say ebi nhye na taaso na emomodi ne hu ni enka bi eni ne ho ma oba be na mpeni pasa oba bi peni pasa enti na mebusa say bema o hwe ne hu yie woni nka be o ye gentle no woni sky no de enye problem ma metema enye se woni dabi mi busa o na me che se enye se woni sika kora dabi na me ka se me ka se woni sky you ama me irade ama ha adwene ye che se ne sika na mno so say so say over fine ba wo ni sika wo say mo na mo ka say attention ya de bia Valentine's Day baby no ma wo niam I mean na ni ebie ba wo ni sika only that enough enye say na wo ni bi sister mi uni mema bia say we ni kura ngodi to shirt ni person say da bi obi onye score the CC ne ho ba wo ni bi mi se minimum obi a wo ni sika o use iPhone 11 Pro Max wo ni bi o enso okuta sa phone no no dress na efi ogina ha on obeka se sisi ano fi America ba woni obi meba obi dress ozi de ebi na wo fa na hwe ayi ge bi waka price ya akwa bi sa akọ wie ne carrot what no the stew that come there no wa ye say shepe oni kapre oni boto you ready oni kapre oni boto akọ wie sister carrot wa what the baba ye dia and almost are no most of them come the warm and na wo ta ebi na wo munyina ebi no ta pe guess baby because opeso odidi ye fine so enti wo nkwa waduane nso no to obedi kakra no akwa di kakra no akwa di no keka bom na sa be man se ne bo bra nye yi e na me ka se sa me ma no mo ye it has over me sa no bibeka emu 70% se mo me nka se kom nsemo e wo se me hwe social media e na me ka se oyo okay be ma bu a oniska o dress oniska o ye neat ma but wo oba no wadwuma wo ye no kro boa yeah wo boa ma wo workers no esuro bibi like the way or yewo no e ma wo mu hu sadwan kwa ye ne dia se wo be ma bu ono oni bi na wo boa no wi otika because opeso oboa na eyeye na munyina mudidi because me ka bi kra for na one hand dan wotim ento opeso oboa obi so wo ni bi no o se wiaw asan kra fa na nsen asemwe na nsie na sie wo ko fa ga bi wo ne yida dwumam asan wiye sika ko hand dan ma ga ne ti wo to ni kapre enti wo ba ma wo yesi aye asma me kam ni se wo tie me wo wia ne yiri sika ko hand dan ma ne girlfriend and a girl no so akofa boy akotena edan no enti okoye no okoa no and a girl ne boy edi kokutu aboni tiri ho na mani di age no hu enya sam ketua wo bebu oba kwasiese obi ono ohwew na tese wa wia ne sika ko hand dan ama wo mankofo asere dodo he be social media te ma so me kanya gwa na midi wa wia yiri sika ko hand dan ama o girlfriend the wo ba no bre wo to ano ka di bonti e na okọ ye girl no so sa boy wo na boy no di ikokutu aboni tiri ho oba ye no ka tese dan se okofo trotro na atwa ni tiri ho so abi kan fro oga okofo trotro yes ma oga okofo trotro e na atwa ni ready ama be kumi o evia yeah bro ama answer now dey maybe phone lines me say nkofo bebre ewo comment ewo ha ye be read ni nyina ama mo wate emrepem na efia tema one so physical side no then I will look out for in a man physically if you be onipa needs you
Me wi am so meka me de me say bia nipa niti. Pilot in there pilot in there so a domestic flight no chill. International flight so there. When him near me looking up to a man and answer from a man and they say bear man me de be asema me can say over my attention. Yeah. And attention also so America no. Any attention say we see me fie fiana pa ko see enwumre ana say what the step me ni abre wonim the kind of job I me say bia me a friend is a radio presenter. At this time now we friend me what me say me pa bia make we tune in wutie no asan frɛ na ka wutie na one na Dam na land that kind of attention na irritating ai make we wutie nso eso no wa frɛ ana wonum say yakra so no ye mfa phone na ma friend is a studio ba ya na de ba kra na ye de to silent now I be disturb me keke wo frɛ so na wa mfa wate pass wo eso no or shada be create controversy bi and I'm friend na one fa also so na wutie pa onim say me wo nya that kind of attention and if you looks it looks no be ma ben looks super so say physical looks and I said ben me person looks ai and I say nka wo yam maka say spiritual looks ben bio me see looks what do you look out for bema if your person on net na bobra no because meaning say wo vision wo team amata kum be kanede me vision dey business a business a vision and am wo looking up to a man dey no it's a physical appearance and I sha fine sabi me nkofa bema me be chese me kunu ni afa na be si me ti asa aka se me kunu ni me po bia me ka se me kunu mama me ti so no ma chese me kunu ni yes it's at least if the person is a little bit taller than me say me nwa if the person is a little bit taller than me and to obi a one no hia no wa brabo oh debi sabe so no ai what ba ku bia ba ma brabo mu na me di ni be coach am papa me say abrantie say opese o ne me na papa say yes me pebusu drafts bo mi fie say hi to cry so ka ho ti a disqualify no because me nwa na if you ti o ma me ma e bia wonwa na wenya be ma wo ye short na wo do shorter than me shorter than you but wo do if you wo sika me pa cho if you me free mu no me ade share pa nti ade share mu worry short me nka sa ade share worry short e bia na ade share bi worry short ba me na me free fie me so wo kokuma si a me free fie e na me su me fie no e ho e na esi hene ai me na ye ka kobri a me na nemua nti mo worry short eti ni ye no so ba ye fie so me gu fie ho pa esi nya ade ye generation ye be sesa no mo no ene nya ye generation ye be sesa sa e fie ho so o ne me kire wo no wo otumfo ansa be ma ni nti ze no nti no influence ma se be ma bi ben wo kra na wo do na wo ye short ni nti odo no kra wo be pepa odono cry emma yes odono emma odono emma just o ya dia ho beto na na yes so ye fie no ya ta bodeba ye frɛ ya ka deba ye bodwa enti abodwa no na mama ware no mu de mu ba enti if you be so chese na bi mama mu ti so o mama mu so mu chana na me kunu o do asibuti asa na me kunu what bi da ye be be so akra so Joe mi hia Joe be so mi hia we why ama wo se de na o ka bibi wo se de me ba ama wo se de say obi on say wo e was so man tie 40 ase because we yet and I made sure no and I me can yes because me yet be be hu say so yet tie on so over tenten na ho ma me na ho papa o difference na it say yes me can say mre bi say na auntie me ma tie o mo so wo mo so ni o mo de so mo so no so tie to be ko ko pro bi a wa ama mo sa no onye be ma tie a this obono say ya Emma wahuntua na ye de boye mu ofie ni kunu oni ni kunu kwa yie minim sanka ye koto 12 years o se ho ahwan na de ma mema etutuguzo ni kunu kitikiti bi sanso bi na ye ma ni boye mu no enu bi no tutuguzo kwa 2 years enu bi eja ni yo
I can say, Debbie, no deformity. And then I'm passing measure down. If you be kumio, ma ama. But you there. And anama. So if you so no dear one pebe ma one any height here because one was short person. Wajiatum. And no chesa wo boom ma or we short abonfia. Was in the fear no one we katik or no we short into a pobi or wa now ma continue generation. Ama won't so physically no. Bema. Obi oni mi bia nim say pebe mo etu yeah guy I wodi no huni amoto mbon amama akwan because e dey die e ya dey mi chiri wenu mo so bon na yin na mi ko kisi wenu mbon mi ko kisi na fono mi nim eno ya eno America fo na eye na ha de ye nye sa ready bi de mi pe obi a physically no oye ayi into the tintin otuetia wo okay no me pe obi a upon say me wanyina me pe obi a me wase okay that one that man so ko nyo obi a oye cute me bebe ma o de man nkasa bebe ma me no kasa me pege me tihwe wani okay enye de mesim ti ase okay ene de enye se bia me kama me wa danfo bi o wasesene me but on pe be mo wa okay what I say okay obiane ne de nana ma nana me pe de me wase no e se on pe be ma kokko so o ye kokko so de a me pe kokko asebo o ye kokko o ya kokko ni kuro mi ma ayi bibie kura mi se me sample nana ma what's way o preference one say no work as a mema no we tinti afa oba oye tia na say me a we onye so obi say me am ex wenim osonwa na abrant e to be hwe ni ka kire me say ama wo ye fe pa na na hu fo so hu fo so ye tia yeah asemi no ka kire o de ya no wo nye tia that's ama waseme ama waseme na wo ene ga no wa pa so very broad chest o say ama me na vovo ni say o girl you hu fo so ye tia and am say ogbo na pe no mpel na o page awo na do ko fa o because ama height if you asma o kan no ama into de na pe me ba de mama na ma ti de na pe then say yes makura ba ko se wo jai ni kunu adan ya o say na busu anfo so etietia wo yi de abetu mani na so fa me ti mo anya tenten na bra yi kan say out dem so enya we ti da bi da wa blagger no yeah blagger no ton kwadu eno wa men ska ko fa nwi ena na wo so etietia edi no san ko ton kwadu oh only nana ma o preference here there o preference here there me am ti he me so tietia no dem nyam liza me mpe be ma o ye tia enye me ka tia won say ye bi ye tia but enye tia pa aba no tutu ntwa go so no yo tutu ntwa ma ebusiafo enkomo na ye de first attach a hill ye mo enkomo so nie and we try to me so me pe no sent me pe no sent wow no sent de na sisi amoye so mo sent no mo nko he wo sent kro anya madamfo na me pa cho we ka me no wa correlation wo ska be bua no hwe se 3 days be ba ko huru energy ko Pacho mi social media ma. Mama na mo rasta. Hey, busa for my mean phone lines. My numbers no. Hey, 0302216561. Ana 0302216562. Me read the comments kakra. Otis Kwame Dako say me enjoy you program me pa. Too much love. Otis wo do mu nyina. Yakosua fe no aba. Tenase. Media phone lines 0302216561 0302216562. Akosia be pon ye. Nyanya hwewe e ko hit FM. Why? 0302216561 ana 0302216562. Otisi wo hwe ye mpa na wodomu nyina. Paul Onion or say me share from Golden City Takwa.
Isaac Chumesi say me hwe mo live ewo Israel Tel Aviv na me do program ye pa na mama masre and the title any amata kum. Maria free US so say good afternoon obia me hwe mo free Missouri me do mo papa Maria obi say nice program. Hello Good evening. Good evening odoyewu na your friend say na okasa so free he Mba so your friend me ohino amekasa free afinya odo kasa mitio be ma de o fa de wani beji no ho fa de odi ni pia beje ma wo nya fe kra na okata wani na be ma o ko fa na ni ma ya kabisi wo afa ho sense me do wani me ni ma na na chi me na me be ma wo nya TikTok no ani mo nda ho o ba na sa de sense ba de me why you have na me no pia mo say yes unya bi mama so tumakata de so hey wano ya miniaba me da senya me show Hello, good evening. Hi, good evening odoyewu your friend say na okasa so free he Yes, friend me for me kasa fi number. me fua kasa mitio Me pacho no mo kan ema na o mo dressing me pese no. I wish ya be man na senior no pa utimi tie no. Ema na yefe ma won to me enjoy no. Adom mami busa one question oba bi a waboa be ma ye de na simu da ma wenya bipolar da And they bebre but ocean is also the anka won worry o. Echeni asem ye nhwa de ebesi Hello, good evening. Evening. Odo your friend saying na okasa so free he Me pacho ye frame me Emmanuel kasa yetio wow. I didn't say bema wa mama obano. Onya ni sasu ba enware. Ebia menu re hyase won se meni bibia. Ebia ekọ be akọ wie nu wo be hu se odo na mi wo ma nu. Enye se sikado. Enti oba na ni brisika no otmifa ni kunu asi. Okay. Yada say hello. Hello. Hi, good evening. Me pacho Udi. Good evening, my sister. How are you? I'm fine, and you? Yeah, my name is Efo. Efo. Hey. Efo. Oh, my utarama for. Hey. Yo, animal ways to yedamasi. I would say, you see, opinions are like noses. Everybody has one. Yeah, opiani na dinodi atras wo wias. Anti na de bia di ka abebi se. E wias e trans ni. Yo ka nsa onu se ni tuatia. Utiasi. Yo ka nsa no oni se ni tuatia da. Ye de wo twa san wo nim se na echi achia. Enye ne to. Oh, ejagba ni dasi. Utiasi. Na sister bakuru no trans no cafe. Be ma bi wo ho a o se ball kura de o say okanu na esere mi na obo mi kuti obo mi kitre o efo na awia sisu okutia bia ni niura because fear mani kachiro you see women want men to pretend sometimes women they are insincere crocodile tears I'm telling you crocodile tears obi be ye ho ti say di onu dey say kwasifi ke odo pa se carry nu eni di onipa na oni ni tna ebi abehwese obedidi obeye se but you bukika oni there sister my sister me met okay if you want us to pretend like we should do crocodile tears we do for you women doesn't even pay more attention on men rather they rather use their phones concerning on their phones more than even concerning on their husbands. Efo yada say hello sweetie your friend saying na kasa free Pacho asama sister ne kan me ne nyaje say Pacho sister mu dia he dia o kasa ya na ansa na efo eba no okay kasa o say be man no say o fa na so hu ni dress na say enya utimi siesie no me na me ntampa wan hye no no fa mpie ko o siesie na ne ho ya akon no pe o sikuro ma fe de wo hu say ne ho ayefe o he na obehu sile queens ne o mo flat tummy
But time I walk fan in the ana what becoming ana onion neat. No, no, can kind of none who born and the own Sweetheart. Sweet. I don't want show be a man a show dana. I see my papa. Maybe pampa 1 month and pay or peggers and the engine and who bear that share. I would say. Hey, Oba, what's your say? Hello. Hello. Hi, good evening. Me pacho with Dini baby I will free. Good evening. Efremi Awiche. Mpacho say. Efremi Awiche. I would say kasana yenti. Good. Yeah, me ba ko kan se enka e ya dia. Chiri kokokokokoko. Me mansu dodo na echi enka. My tree is not good, so let me be boxing with English. I remember when I was about 25 years old, then my message to, my high me there for the first time. And here was my bed, my wardrobe, and then my fridge. Nipped me no bad them then now be overload. And in the French countries, we call that one rentrer couché. That means enter and sleep. I met a lady in my vicinity, beautiful lady, very beautiful. And then we started rolling. But as a matter of fact, unti enka ewa ni mutwem, no. And I won't no more so. But the day she entered my room, this is serious and funny. Orone Andis. And a demoji woo. And I shouted, yes, as if somebody called me from outside. That was the end of that lady in my life. Wow. Yes. I'm being frank with you. Very beautiful. But you loved her. You loved her? My dear, listen. You may love the person. As a matter of fact, if you were today, I wouldn't bother. I would help her treat it. But I would say, as young as 24, 25, as young, youthful exuberant, that kind of a thing. Now, around that same age, now I feel a Juma. And then I met a lady. May you be a if I step out, after the time, I love fashion. And so if I step out, you see that then me. Hey, na ade say worry. Yes, I'm married. Oh, okay. I'm over 52. So. Oh, wow. Nice. Congrats. And me a soft, so that is why I'm coming in with this one. In the first place, no need dear. Check the person. Check what the person does. If the person really would love to do something, now could they be wow. There are men that you help them, then they kick you out. But I'm telling you something. Odiye obiba God will not vent his anger on your children. A bet to one kasa. I me pese me tie more daddy but me fa me final caller na fe ma me final words memory no enya ayemre anisa daddy mpacho em say or send me producer Joe number na ye from hello sweetheart to minka eh minti o I say voice no wake akwa hello okay. Yes, good evening, Odoyo. Emi say ne line ni munye. Okay, and tina mami ready messages kakra. Ewo Facebook na fe minje me final caller. Ya akosia na mpesa akosia kasa akosia. Polonion na jiji ma ye obi say ye che phones ene intoma into obi aba be answer question no one pacho
be answer me the better Adom TV. Maria may also phone issue no eyampa. Paul Onion was say nice program. Abna Kumi Kosa was say kane kabio. But your kobote or say nice program. Gladys nice program says na opoku or say mejidi say mu ema mutikwe mu so cheating so. Minjindi say minyamba ibe so cheating so ana meboa. Aha. Say edu jemfia ma say money very sika ehu hia pa Lena ama Abba Brown. Oh Lena mi ama Laser ama Abba Brown was a great show with great women. Edu jemfia ama ta kumunye easy. But your kobote or say hey ama otimi ma mesre. Edu jemfia ama say ama you so real much. I say me I can't love her less. Hey ama unya fans wa how. Edu jemfi say only her chains. Francis appear yawata funny I free assignment also was share pa na what do de ye nyina ye me messages ne do me messages do mo fan chemi nyame ya doma da se ne ye share me redeem more mugu so share me den ye nya 45 shares mo share more I need more ye ba be sorry so and to be abe born it offer there my last comment producer Ampacho next I say ma Akosua ba because Akosua ye late when to me ankasa mo fan share nti ye wi ama final words yes papa ya 52 that's 7 eya nanka menya kame but e ma bi wo akokape na ye frefro e na yo ba na akata sei but eno so e din se bebrebe o en se madam fu boy bi frem na en se ye yama dede bia na say yama asema na kwa akote e na se ade o se jajajaja me se me pere na de chenda na me se ade o se gebi am de ni kofie me ye tete me hwa hu nyina wo na me de je so ba na me de ko baby ehuro cars na di machine bo hu ma na me de na me enti e ma no me start say hwe ya nim ne de enne na meka e ma no meka ne ne ama mate mo ho ate se nye ya nim ne nko na me ma no hwe o mumien sese ya se ho yi pa ye dware a mumien sese ho yi na yes ye se de ye ka se ye penkrofo a wo moto mo twam ne ade ade na hama ya bonsie go papa na eyi ense we inside the hall wo sa hit we mo be the vagina was just itself e dey abotre ama for number ne to ma me hia me pa so was spin mamo kan the last week tema enkofo bebe na unse me kasa ya me kan say me ye soup ni stew map government workers na why when time do picture bebe akwa bi frame was say enkope soup ni bi na picture na bebe abo enti go say ontia me sremo umpa me ye stew na mam me dey bible show fridge mam man so we tua me ka na so ye say wusuro sa dia me dey picture na me fam abo but o so tua me so me ye mo bo say me nuano na ma ya number in the moya wedding pastry everything about food just call me and I say ubetime follow me wo IG ama_takum now the one say me na go the number ne 050 776 8175 050 776 8175 okay if you have a baby final words me there way spring roll no oh the people if you have the final words better if you kasa yo tima every say na ye can about a man attention this and man na here no na ye wo fe ye wo frɛ last no ama ye hu say man o see ye hu ye because so ye hu ye attention no benya pa wan ye hu ye attention no nya respect no nya care no nya pampering no nya enti ho de ho hia pa na sa ye term na ye na doctors ne kan ye da to ya no the vagina washes itself yes ra wo mo the vagina washes itself no yes hot weather na was ha nylon panty no e me tran ka the vagina washes itself nya botre ma ase ho na ho na World Bank no e ho na wo de je niema enti mesrew so obi akwaje ne car papa bi na wo de mu a don't be jealous unnim time a wonya wa ase ho na wo to na wo do afo tro wa jealous na obi akwaje Range Rover no wanim na watwie mesrew wanim na watwi no nya sa time ase ho okay me pa cho mo follow me wo afia_papa bi 1 okay me da say nana mansroma
Pacho Dominic Ochiri ni mosimi busa so you single ana. Me ba sure me single. Oh, when the Dominic, sorry why. Pacho final words. Yeah, sanya ye kan no. O sika, o bibia ba kan hu se neatness no enka ho a ebetumi ama odo no eswate. Yeah, enti wo bibia Mr. so be fa neatness ne both in man and mema ni nyina neatness ne ase ho no mo hohuru ho yi mo mpehwentia na mo nwe ne kekedro na mo siesie na ho na etumi de toka na etumi de sidan so ye da ase na na man shoma me so eja wo ya me wo program ase ya me so me tonyom. So you can also call me on 0249 359770 0249359770 Mechia DJ Flex 1 and I do an addition and Abraham wa Nyame shraw akosia meba mesa about o memo kasa why anyum yes senator akosia prowenum mpacho takum se why anyum oni akua don konye no ene monyum ne de menya sure say Jehovah Witness for wo mu akosia won kasa anayanko ebusia for ene edi ene Bo Nkommo days me ya say me end the program no esa say me messages no so nyame ya adoma that's ene ye be say share me din eyetimakuku makramo